تُہۍ کٔرۍزیو پنٛنہِ جایہِ غور سٲری أسۍ سٲری چھِنہ اَسہِ سارنٕے چھِ تڑپ آسان اگر مےٚ لَچھ رۄپیہِ بہٕ تہِ چھُس دَپان مےٚ گژھِ آسٕنۍ 2 لَچھ اگر مےٚ کَرور بہٕ تہِ چھُس دَپان مےٚ گژھن 2 کَرور آسٕنۍ ییٚتہِ چھُ بنی آدمَس یہِ فطرتَس اندر اَسہِ چھَنہٕ یَڈٕ یِوان أسۍ چھِ دَپان بیٚیہِ ہَنا گٔژھ آسٕنۍ اَمہِ علاوٕے گوٚژھ آسُن بیٚیہِ یوٗتاہ گوٚژھ آسُن وۄنۍ گژھٮ۪م کَرورَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ 1 کَرور آسُن تہٕ بَس پَتہٕ چھُم نہٕ ضروٗرت 2 کَرور پَتہٕ دَپان وۄنۍ گژھٮ۪م 4 کَرور آسٕنۍ یہِ چھُ بیان کوٚرمُت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن احبا یکون لہو وادیان مگر أمِس آسہِ یی ٹوٹھ اَکہِ وادی پتہٕ پروردگارا مےٚ چھِ اَکٲے سۄنٕچ وادی مےٚ سوز تہٕ بیٛاکھ سۄنٕچ وادی وَلَن یَملَ عَفَاهُ إِلَّا التُّرَابُ اون چونٹ یی نہٕ برنہٕ أمۍ سُنٛد یہِ چونٹ بَرِ صرف میٚژٕے یوت بیٚیہِ جایہِ کوٚرُکھ بیان أمۍ سٕنٛز أچھ یی نہٕ ؤٹتھٕے یِتھ پٲٹھۍ نہ ییٚتہِ دَپان حظ یہِ چھُ یہِ حظ چھُ أچھ بوٚڑ یہِ حظ چھُ أمِس چھےٚ نہٕ أچھ یِوان بٔرِتھ یہِ حظ چھُ نظرِ بوٚڑ أمِس گٔژھ یہِ آسُن واریاہ دَپان أمۍ سٕنٛز یہِ أچھ بَرِ نہٕ مگر صرف کۄس قبرِ ہٕنٛز میٚژٕے یوت أمِس یی نہٕ یہِ بٔرِتھ یِوان تہِ چھِنہٕ أسۍ بٔرِتھ دُنیاہَس اندر أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان لَچھِ منٛز 1,000 مسجد خٲطرٕ کٔڑِتھ لَچھِ منٛز 1,000 درسگاہ خٲطرٕ کٔڑِتھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کَرورَن منٛز رۄپیَس 10,000 مسجد خٲطرٕ دِتھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان درسگاہ تعمیٖر کٔرِتھ سٲنۍ اَتھ معاملَس اندر معاملات أسۍ ہٮ۪کو خرافاتَن اندر کَرور بٔر خرچٲیِتھ رسوٗماتَن تہٕ بِدعاتَن اندر کَرور بٔر خرچٲیِتھ مگر دیٖنہٕ کہِ خٲطرٕ اِسلام کہِ خٲطرٕ مسجدن ہِنٛدِ خٲطرٕ درسگاہن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ 1 رۄپَے خرچاونہٕ خٲطرٕ تیار اَمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تیارٕے اَتھ اوس رۄب کران بیان یُس میانہِ وَتہِ اندر خرچا اِن تُقرِضُ اللّٰہ قرضًا حسنا یُضاعِفُہُ لَکُم یُس میانہِ وَتہِ اندر خرچاون وول بنہِ زن چھُکھ مےٚ قرضِ حسنا دِوان یُس میانہِ وَتہِ اندر دِیہِ زن دِتُن قرضِ حسنا رۄبِ کایناتس اور قرضِ حسنا دِنہٕ پتہٕ رۄب دپان یُضاعِفُہُ لَکُم اتھا کرے دۄگنہٕ وَیَغفِر لَکُم بیٚیہِ کرے مغفرت اکھ دِمے اتھ دۄگنہٕ کٔرِتھ بیٚیہِ کرے گۄنہن مغفرت امہِ کہِ بدولت آز چھِ أسۍ سٲری دپان نہ حظ سکوٗن قرار برکتھٕے نہٕ معاملات اورٕ یور دلیٖل کیٛاہ دلیٖل چھُ یی أسۍ چھِنہٕ اتھ معاملس اندر تیار تمہِ انداز زندگی گُزارنس ییٚمہِ انداز بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن بلکہِ چھُ انسانس ناز کتھ پٮ۪ٹھ اولادن پٮ۪ٹھ پراپرٹی پٮ۪ٹھ یہِ نہٕ خرچاونہٕ خٲطرٕ تیارٕے دپان نہ حظ یہِ چھُم اولادن بکار اولادن کیٛاہ کرٕ نہ حظ مےٚ چھُ پنُن بِزنس بڑاوُن بِزنسس کیٛاہ کرٕ مگر بیان کوٚرُے نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ حظ چھِ لگان بس یِمے یِہوے اعمال چھِ سۭتۍ لگان 3 چیٖز چھِ آسان قبرِ تانۍ اور 2 چیٖز چھِ واپسٕے بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن وَیَبْقَى وَاحِدًا اکھ چیٖز چھُ سۭتۍ لگان سۄ گٔے نیک عمل اولاد تہِ واپس مال تہِ واپسٕے پھیران أمِس چھُ آسان واریاہ ٹوٹھ موج أمِس چھُ واریاہ ٹوٹھ آسان مول مگر آز تانۍ ووٚتھ نہٕ کانٛہہ اولاد ماجہِ سۭتۍ آز تانۍ ووٚتھ نہٕ کانٛہہ مول اولادس سۭتۍ آز تانۍ ووٚژھ نہٕ کانٛہہ کوٗر ماجہِ سۭتۍ کانٛہہ ہیوٚک نہٕ سۭتۍ ؤتھِتھ اور اگر ژےٚ کایناتس اندر چھُے کامیاب گژھُن تیٚلہِ چھُ امہِ خٲطرٕ ضروٗری ژٕ گوٚژھ کایناتس اندر پنُن یہِ مال خرچاوُن فی سبیل اللہ یہِ اولاد یہِ مال یِم کروڑ نہ لگنٕے نہٕ قبرِ اندر بکار یہِ نہ لگی معاشرس اندر بکار قبرِ تہٕ معاشرس اندر اگر بکار لگی سۄ چھِ نیک عمل میانہِ مُسلمان جوانا میانہِ بُزرگا یِہوے نیک عمل بن ژھانڈن وول یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان دِیِو نظر مےٚ چھا زاجر جمع اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا يا حلال المشكلات
حل كل مشكلاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اے ابن مسلم نور حق فہلا جہاناس. اے ابن مسلم نور حق فہلا جہاناس. پیغام محمد چھکیا وتباع جہاناس. گر پرچ سبق از درس گائے شاہ مدینہ. گر پرچ سبق از درس گائے شاہ مدینہ. پانستی تیچ نو جہاناس. مشرقت مغرب زان راون فلسفہ اسلام. مشرقت مغرب زان راون فلسفہ اسلام. امداغد من ہندی بتسا نہنو جہاناس. گچھ بے شمارن موت کھت ساکھ یہ طرز فکر چون. حاکم چھو خدا انسانس وتباع جہاناس. سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق. لاتے دا درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کی سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سم فضل و کرم شامل حال ست مسلمان ید جائی جمع اک عظیم غرض خاطر اک عظیم مقصد خاطر اشعاز تعمیر کرن اللہ تعالی سن گر اچھ تعمیر کرن مسجد سگر یت بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الاللہ. ساری کھوت پسندید غر پسندید جائے ربس نزدیک تم گئی مساجد. تت جائی چھو ممکن مسلمان یہ کوشش سائی کرت اس کرو سوئی گر تعمیر یس گر اللہ تعالی ساری کھوت زیادہ پسند. بیان کر قرآن مجید سندر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ انما یعمر المساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ تعالیٰ سن گرچ تمہیں کرن تعمیر یمن اللہ تعالیٰ پر ایمان یمن آخرت کس دوہس پر ایمان تمہیں یوت چھ مسجد کرن تعمیر. بہرحال یہ مسجد تے روزن تعمیر گسنے نچ مسجد تعمیر گسنے روزمت آز تام. مساجد گسن تعمیر یہ مسجد تے وات پائی تکمیل سے انشاءاللہ. مگر وکن کم سن پونسہ لگی اللہ تعالیٰ سنس غرض بقار
ونکن کس بن اللہ تعالی سندس غرض دن وول کس بن لول برن وول یہ آسان کان وقت یہ آسان کان ٹائم یہ آسان کین لمحات یم ساتن موقع آسان انسانس خرچاونس کیا بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم دہ وات انسان نیرہ زکات ہت کنس دنس مگر رٹن وول میل پت یہ نیر رپی ہت یہ نیر دولت ہت یہ نیر مال ہت پتہ دپہ کان رٹنا بتھ یہ زکات مگر رٹن وول آس تتھے پٲٹھۍ یہ مسجد آز پتہ 5 ؤری 3 ؤری ؤری 2 ؤری دپاک ژٕ بہٕ لاگہٕ یتھ مسجد پتہ آسہِ لاگنٕچ ضروٗرت یہ آسہِ مکمل یتھ آسہِ انشاءاللہ سورُے کامہِ کٔرِتھ پتہٕ چھنہٕ آسان ضروٗرت لاگنٕچ مگر ونکن یس ونکن کر سنگ بنیادس اندر پنن مال خرچ پنن دولت خرچ پنن وقت خرچ قلم سخن درہم امس مقام تو مرتب اس مقام تو مرتب کورک بیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ یہ مسجد نبی تروک سنگ بنیاد تم سات زیادہ بڑ مسجد کے لکڑ مسجد کستان زن کستان افراد پڑھن نماز مسجد نبوی اندر واریاہ کم ات سلیب ترائت کی ات خضر دلن تم ٹاٹ ترائت اتل رود پیون تل ادر گسن زمین جبین مبارکس رب لاڑ عام حالتن قالین والین تہ کی جبین مبارکس لت لاڑن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ات لائٹ یہ ان گٹے نماز پرن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو شام تک وچن قندیل آئیزان ان قندیل زترے یم لاجن شامن یل وچ نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کم کورمت روشن یمی مسجد نبی روشن کور گستون دل کرن ایمان کے نور سے منور پروردگار تشا فکر تارن یہ تو یوت کی بلکہ کور بیان من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ یہ مسجد شریف اس تم سات واریاہ لکڑ یل ابو بکر صدیق انت بنیاد سنگ بنیاد ترو تچو پائی آز کتش تک نماز پڑھن ایٹ ٹائم 28 لچھ مسلمان پتم لٹ آئے آز برو اگز وری 28 لچھ مسلمان چھ ایٹ ٹائم تک نماز پڑھن یتنا کستان افراد اس پڑھن نماز تک چھ آز 28 لچھ پڑھن نماز ابو بکر صدیق اس پر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ اے ابو بکر زکرت سنگ بنیاد اندر پیش کی سبنیوک سنگ بنیاد تراون وول قیامت کے صبح تانی نماز پڑھن وول نماز پڑھن اکس نماز اکس ہاتھس اکس ساسس نماز ان ثواب اکس نماز چھو 100 نماز ان ثواب کت مسجد نبی اندر یم نماز پڑھن قیامت کے صبح تان تمن چھ پنن اجر برابر مگر تت برابر اجر لکھ چونس نامہ اعمالس پروردگار یہ مسجد تہ گژھِ تعمیر مگر یس آز نی نا حصہ یہ تیت نماز پرن ول بنن یتس کالس یہ مسجد روز ازکن یمن سنگ بنیادس اندر پنن پان پیش تھون والن دیکھے تہد اجر نامہ آمد تمن پنن اجر برابر مگر تت برابر اجر لکھ تمن یم ونکن ات بنیادس اندر آسن اور تمن دی امیک اجر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مسلمانوں یہ مال یہ دولت یہ روپیے یہ کروڑ یم عرب یم چھن نہ پوشمت آز تام کنس نہ پوشن کنس انسانس چھ فطرت اخ تو قرآن مجیدن کور بیان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مالچ کسرت کرن وال مال زیادہ زیادہ ژھارن وال مال جمع کرن وال گنزراون وال یمن بوزاد یمن ہز یڑ نازی برت یہ ہز یڑ بن قبر ہز میچیود برن واجن یا رسول اللہ یہ ہز یڑ نازی برت یہند یہ زیادہ زیادہ کسرت مالش طلب یہ ناز گچھی نپور توتن تام یوتن تانی یندن شکمن یتن تانی یندن اچن پڑ میز پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر صحیح مسلم کتاب الزہد کے حوال نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم راوی دیش ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن مطرف عن ابي قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر
اس آئی خدمت اندر اتوس تلاوت کرن امی سورہ مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کور بیان نبی رحم قال یقول ابن آدم بنی آدم چاسن ونن مالی 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 یہ میون مال یہ میون مال یہ میون مال بنی آدم چاسن دپن میون مال مگر بوس ہے آدم صوبنی اولادا چون مال چھکے تبوز تشی بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم من مالک الا ما قلت فافنیت یہ کینسا کھنول بنیو پت بنیو اشرپن وول یوسی چون مال رپی ہاتھ کوڑت رپی زہت اونت کھن چیزا اونت کھن سامان اونت یہ شرپی ہوئی پت زانا نزی یوسم یہاں نسم پانن یہ مالو سم پانون او لبست فاقبلیت یہ کیسا لاغن وول بنیوک زیبتن کرن وول بنیوک تو یہ گو پرون لاغن پت گسن سون پت لاغن تو دیون کننا لاغن پتن یل سویت پت پت لوگت پت یل پرون گو یلی پرانیو تی تلیو سی مال تی پنون او تصدقت یہ کیسا اللہ تعالیٰ سنوٹ اندر خرچوت یہ کیسا پنی خطر برون سوزت یو سی پنون مال یہ مئی ترچیچا یہ کیسا کھوت شرپیو ہوئی یہ کیسا لوگت پرانیو ہوئی یہ کیسا اللہ تعالیٰ سنوٹ اندر دیتو تو یہ چھو پنون باقی چھن پنون باقی یہ چھو آت متعلق کر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ ذَائِبُ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ یا تروت لکن ہند خطر شیون واراستا جشن چوان وی یہ چھو وارثان یون یوس بابستے یوس امبرون چونی جج بڑی بابس یم زمینس 10 کنال یم زمینس 4 کنال ام پترود چونیس بڑی بابس پتاو چونیس مالس ونی آوئی چیا ستی نکھا کیا یلن ٹوٹ نیو یلن بابن نیو سکت ہیکک نیو یہ چھ چون یہ چھ وراثت بس چون چھ رچا رش کرن پت دے رکھ یم دنیا اک درہم تے ترائن سۭتۍ اک درہم تے آسین سۭتۍ کیا خالد صاحبن کور بیان خالد صاحبن کیا دپن کچھک ونانیم زرت زمین یہ چھ سوروی میون کچھک دپانیم زرت زمین یہ چھ سوروی میون یہندی گروس تم کتی نادان انسانو یہندی گروس تم کتی نادان انسانو تیل کم کرنا گھر سمجھ دپن میں یہ روز سمجھ دپن شاید چھ میں یتی میں بنو بڑ محل خان میں بنو بڑ سرائی میں چھ شاید ون یتی ون چھ میں شاید یم دنیا نیرن نا بچپن جوانی تی بجر یم چترے لمحات بچپن جوانی تی بجر یم چترے لمحات یم گزرنس ماچ لگن تار انسانو اگر کوتا تی مال آسی اگر کوتا تی دولت آسی اگر عرب بود آسی مگر بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ بنی آدم سے زیادہ سن پھولو یوان تو تستانی کے یو تستانی قبر مز واتے بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب رقاق کے حوال راوید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادی من ذهب اگر بنی آدمس اک سونچ وادی آسی برابر وادی کیا گئی
یہ ونان وادی کشمیر وادی کیا ونان وادی کشمیر یہ ژورو طرفو بال منزس وادی ہش ات ونان کیا وادی ونان توے یہ ژورو طرفو بال منزس پاتھل اوے ونان کیا وادی اگر یہ وادی آسی بنی آدمس کنس انسانس سونچ کشیر پہ ون بہ اگر کنس دپن یہ ہسا گئی چانی جاگیر ساری کشیر یتک کل یتک ات معاملس اندر زرزرات یتک یم آڑ یتک یم باقی معاملات یہ سا گوی سوری ژے یہ کوتا نفر آس بوڑ یہ کنس آسان کنال 10 سہ کوتا دپن باغ آسان کنال 20 کنال 50 دپن امس بوڑ مہنیو چھن ون امس یہ ساری وادی آس پننی سوری مال یمیک سوری معاملات امسی حوال یہ خوش گھس تہ کر یہ کوتا بوڑ مہنیو امس گوسا بی کنچ کمی آسن یہ گوسا بی کی ژھانڈن مگر بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم احب ان یکون له وادیان مگر امس آس توتہ پروردگار مے گھس یہ بیاکھ وادی آسن یہ گھس اکس پہ مطمئن تھی کرزو پنہ جائے غور ساری اس ساری چھنا اس سارنی چھ تڑپ آسان اگر میں لچھ رۄپیہِ بہٕ چھُس دپان مے گژھِ آسٕنۍ 2 لچھ اگر میں کروڑ بہٕ چھُس دپان مے گژھن 2 کروڑ آسٕنۍ یہ چھُ بنی آدمس یہ فطرتس اندر اس چھنہٕ یڑ یوان اس چھِ دپان بیٚیہِ ہنا گٔژھ آسٕنۍ امہِ علاوٕے گوٚژھ آسُن بیٚیہِ یوٗتاہ گوٚژھ آسُن وۄنۍ گژھن کروڑس پٮ۪ٹھ بیاکھ اکُے کروڑ آسُن تہٕ بس پتہٕ چھُم نہٕ ضروٗرت 2 کروڑ پتہٕ دپان وۄنۍ گژھن 4 کروڑ آسٕنۍ یہ چھُ بیان کوٚرمُت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم احب ان یکون له وادیان مگر امس آسی یہ ٹوٹ اکہ وادی پتہ پروردگار مے چھ اکے سونچ وادی مے سوچ تہ بیاکھ سونچ وادی وَلَن يَمْنَعَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ اون چونٹ ہی نہ برن ام سن یہ چونٹ بر صرف میں یوت بیشے کرو بیان ام سن اشین وٹتھی یہ پڑھنا یہ تبنا یہ سی اج بڑ ہاں یا سی ام شین اشیمن برت یا سی نظر بڑ ام گسی آسن واریا دپن ام سن یہ اش برن مگر صرف کوس قبریز میں یوت ام سین برت یوان تشن اس برت دنیا اندر اچھنے ہکن لچھ مز 100 مسجد خاطر کڑت لچھ مز 100 درسگاہ خاطر کڑت اچھنے ہکن کروڑ مز رپیس 10,000 مسجد خاطر دت اچھنے ہکن درسگاہ تعمیر کرت سن ات معاملس اندر معاملات اس ہکو خرافاتن اندر کروڑ بر خرچائت رسوماتن تو بدعاتن اندر کروڑ بر خرچائت مگر دین کی خاطر اسلام کی خاطر مسجدن ہند خاطر درسگاہن ہند خاطر چھن اس 1 رپے خرچاون خاطر تیار ام خاطر چھن اس تیار اتس رب کرن بیان اس میانی وت اندر خرچا ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم اس میانی وت اندر خرچاون وول بنی زن چھک میں قرض حسنا دیون اس میانی وت اندر دی زن دتن قرض حسنا رب کائناتس اور قرض حسنا دن پتن رب دپن يضاعفه لكم اتھا کرے دگن ويغفر لكم بے کرے مغفرت اگ دمیا دگن کرت بے کرے گناہن مغفرت ام کی بدولت اس ساری دپن نہ سکون قرار برکتین معاملات اوڑی اوڑ دلیل کیا دلیل چھ یہ چھن ات معاملس اندر تیار تمہ انداز زندگی گزارنس یہ انداز بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ چھ انسانس ناز کت پہ اولادن پہ پراپرٹی پہ یہ خرچاؤن خاطر تیاری دپان نہ یہ اولادن بکار اولادن کیا کر نہ مے پن بزنس بڑھاون بزنسس کیا کر مگر بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سی لگن بس یہ اعمال ست لگن 3 چیز آسن قبر تان اور 2 چیز واپسی بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ویبقى واحدا اک چیز ست لگن سگئی نیک عمل اولاد تہ واپس مال تہ واپسی پھیران امس آسن واریہ ٹوٹ موج امس واریہ ٹوٹ آسن مول مگر آز تان ووت نہ کانٛہہ اولاد ماجہ سۭتۍ آز تان ووت نہ کانٛہہ مول اولاد سۭتۍ آز تان ووت نہ کانٛہہ کوٗر ماجہ سۭتۍ
کھن ست ورتھ اور اگر ے کائنات اندر کامیاب گھن تیل امہ خاطر ضروری ثہ گو سہ کائنات اندر پن یہ مال خرچاون فی سبیل اللہ یا اولاد یہ مال یم کروڑ نہ لگنے قبر اندر بکار یہ نہ لگی معاشرس اندر بکار قبر تو معاشرس اندر اگر بکار لگی سچ نیک عمل میان مسلمان جوان میان بزرگا یہ نیک عمل بن ژھانڈن وول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دیو نظر میں چھا زاجر جمع میں چھا نام اعمالس اندر کین جمع کن یہ نیران یہ پٹھن پائی بک پہ اسلام آباد یہ تیوت سفر یہ کم پائدل ہیک گھت اور پائدل مگر توت یہ نوجوان بزرگ دان 4 لٹ چندس نظر چھنا دان دپان مے زیادہ چند سی کرایہ چھما 4 لٹ چندس وچان یہ لکٹ سفر یہ تیوت معاملہ پائی بک 10 دکاندار پائی بک 20 دکاندار یم ے کرایہ تتن فراہم کرنے پریشان گھن ضرورت مگر توت سہ پریشان ہے کرایہ گیم گھر مشت زیادہ چھم شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ دپان ابزز دنیا موبر یستائی بچے تڑ تو کٹ شنوا ابزز دنیا موبر یستائی بچے تڑ تو کٹ شنوا نشکوڑ شڑ باز بر یستائی مگر اس کر گنگل تو سوئی کر کراو یہ سونت آز ٹھل وائی ہر دل ون اس ونکن خرچائی اس ونکن دن وول بن پگہ کر قبر اندر تہ آرام محشرس اندر تہ کر آرام تتہ آسس عرش مجید کی سایس تل جائے اس خرچاون وول بن اللہ تعالیٰ سن وتہ اندر تمس تہ دی اور یتھ یوت نہ کی بیان کور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پرت کان آس کل امر فی دل صدقته پرت کان انسان آس پنہ صدقہ خیرات کے سایس تل قیام کے دو توتن تام حتی یقض بین الناس یوتن تان لکن درمیان فیصلہ کر پروردگار توتن تان تھیس پنہ صدقہ خیرات کس سایس تل پروردگار مسلمانوں خرچاون ول بنو اچھو واللہ یک دنیا سندر تے دیو کامیابی پروردگار یک دنیا سندر تے بچائیو بلیاتو نش آفاتو نش پروردگار کیا الصدقہ رد البلا ام سچ مصیبت ٹلن کشرین چھ پت خرچاون اللہ ترش وسمت آسن ترش وسن برونٹ خرچاون یہ گوس خرچاون صحتس مز آرامس مز عشس مز پتہ یم ساتن مصیبت ین وول چھ آسن ات مصیبت چھ ٹالن پروردگار مگر یتھ مصیبت وسن پتہ انسان دپان ون خرچاو کاش سیزوت مز کاش سیزرس مز خرچاون چٲنِم تکلیف کرِ ہا دور پروردگار اور یتھ یوت نہ دنیائی طور تے فائدہ قبر اندر تے فائدہ محشرس اندر تے فائدہ ہر معاملس اندر چھ ات خرچاونس فائدہ دیون ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یپر آئی سلپ تے یت پر کرو اختتام اللہ تعالیٰ کرن تہ تے دین و دنیا آباد اس کرن دین و دنیا آباد پروردگار تہ تے کرن خیر و عافیت اندر جائے پروردگار اس کرن خیر و عافیت اندر جائے پروردگار توفیق دینو پروردگار یہ مسجد تعمیر کرنو یت پر خرچاون زیادہ خرچاون اللہ تعالیٰ کرنو تہندس مالس برکت تہندس خرچے متس کرن برکت پروردگار کرنو پنہ دربار قبول پروردگار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.